Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usabe bareh pepulih nangro, dapu sahodro sajan ulama. Aceh seramu Mekah, nangro metua kengkat agama, rame ulama tengku di daya, pedang syariah hukum agama, rame ulama tengku di daya, pedang syariah hukum agama. Nangro Aceh seramu Mekah, nangro metua kengkat agama, rame ulama tengku di daya, pedang syariah hukum agama, rame ulama tengku di daya, pedang syariah hukum agama. bintang di langit manyang, cahaya terang bandrang kena udahnya, menan ketam sewa harapan, ilmu megap nyan lupa leguna, menan ketam sewa harapan, ilmu megap nyan lupa leguna. Ibarat bintang di langit manyang,
Kamu mengkisah anu lang ranto di ohba nanggro serta poma kapadum nakib kamu lang ranto kadang di kamu mano imata Ibunda awate megeri mata uroro hati mesagup berupa koma awate megeri mata uroro hati mesagup berupa koma
mulafon dengan bismillah jaro mangan ya kamu cum sikra mebean kaki meayun langkah gede udaya ilme meminta mebean kaki meayun langkah gede udaya ilme meminta tinggai gampong pemangan ayah ulun cok langkah langsung pot buka lemita gure lake aqua lenjalam daya setan ulama Nita gure rake aqua menjalam daya setan ulama lekat lama ngesyuhu sinan dalam dayanya kaji agama dipebut kita dengan tafsir Quran hana hairakan harap kejasa dipebut kita dengan tafsir Quran hana hairakan harap kejasa dan ia mataro kamu melake ke Bandung gure di obabala beji opina dengan nikeji Nabi ya Rabbi gure si jatra beji opina dengan nikeji Nabi ya Rabbi gure si jatra betan kamodu bakile rangka si ulah sang-sang dalam istana tapi kamu
hancur, iman berlekat, agama Tuhan lampu buta bah. Tubuh dah hancur, iman berlekat, agama Tuhan lampu buta bah. Awal mula pun dengan bismillah, jaro mangania kamu cum sigra, membeut kaki meayun langkah, gede udaya ilmu memita, membeut kaki meayun langkah, gede udaya ilmu memita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wa zalimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Selalu saling bertanya petro ke panguleh alam maulana Nabi Muhammad. Ya Tuhanku Nabi bermegah orang muslimin, nepeancur ya Allah kaum zalimin. Ya Tuhanku Nabi bermegah orang muslimin, nepeancur ya Allah kaum munafiqin. Ya ikhwana fillah taqaddamu fil jihad. Al-jihadu fi hablillah, Allahu ya'muruna, Allahu yansuruna. Ya abna'ana
منكم يا أبناءنا جنسنا أشيء قوموا من نومكم فانظروا إلى وطنكم saudara kamu sabota lo dalam Islam berdata berjuang tak bela agama Allah Allah nak tolong getanya hai anak nangro urang Aceh yang kamu gasih berdata kalan jino jika unang droga ade pangfo hai anak nangro urang Aceh yang kamu gasih berdata kalan jino jika unang droga ade pangfo الظالمون والنصارى مفسدون في الأرض لا تخاف ولا تحزن إن الله معنا الله ربنا يا أبناءنا جنسنا حركوا يدكم لتنجح المستقبل يا أبناءنا جنسنا أشيء توبوا إلى الله فإن الله تواب رحيم Orang zalim Nasrani jika ancur asabumo beta ya beta gunda Allah sajan getanya Allah kau getanya hai anak nangro orang Aceh yang kamu gasih masa uke megamenya getanya tak pejro langkah hai anak nangro orang Aceh yang kamu gasih taubat liba Allah rahmat Allah atas getanya
ahwate mati lam kubur gesah dengan tanah tanya gesebel kagadah carang serta cangklah kagadah laga dengan hiat rupa kagadah laga dengan hiat rupa. Getanya tajam tak di mata waris saudara tak di mata waris saudara. Tak
sakna harta tinggal di nangro tanya ke pasar dalam kerendah tanya ke pasar dalam kerendah. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى أبى أصلا في مدى الزمان ومتى أبى أصلا في مدى الزمان Nabi hantam melumpa malam uras lama-lama Semangat Nabi bihtan nibak zaman sepanjang masa Semangat Nabi bihtan nibak zaman sepanjang masa. Binatang kehantar menjilung di mata mengan Sayyidina Lalat jamak dihantar merom nigat tubuh yang mulia Biqalbihi ka'amami ru'yatun thabatat wala yura athru في علاني Kena dikodena kalan hanat sampai Sayyidina Nutuk i'ad bekas santan wajib taulan tak percaya Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasab wa la yura ظله في شمس ذو فطن ولا يرى ظله في شمس ذو فطن
hati Nabi hantam tengen yang natepet dua mata membayangkan dalam urahirin lala takalan rupa membayangkan dalam urahirin lala takalan rupa. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمينا من شر النار وسوق ومن محن yang siplonya sifat Nabi wajib turi Tuhan muda sayang hafal yang siplonya tutung karam Tuhan pelarang lam yahtalim qantu taha mutlaqan abada wa matata aba aslan fi mada zamani wa matata aba aslan fi mada zamani. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فاطلا وعلا أهدى السبلا لدلالاته Petunjuk jalan
خدمته yang lebih tinggi dum orang Arab ya Allah yang khadam Nabi. ساعة الشجر نطق الحجر شق القمر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة الأسرى ورب دعا لحضراته نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا يا الله لإجابته Nabi
sidang Taliban masa awal pun Bandung bermefom bena yang sangsi Batu jo April hada je kurang si kurang mula terjadi. Batu jo April hada je kurang si